Hello mundina namite hozo se limna kahin nei kinun chule tu ni khol hapul ni simni sangni le somni langa din jong kuki time sa kun THUSOH LAHKHOM chum ho phun dona anani kitaw hiti jingni kho mail ho akun separation de kin gun tu pi ki manding to kisaya kukin pi cycle kam kein detail program phun dona hin nei host kaitin lun chong loi KSO cycle co-host boinu gangte KSO cycle invocation pastor kaineu to thang welcome and introduction puthang kamlupeng president kukin pi cycle gamkei gun salute condolence le floral tribute reverend thong khulun to thang brief report go pu changloi president KSO cycle speech pikim new hangsing honorable MLA short speech kukin pi okhul kukin pi bung pi block Cycle Headquarter Defense Grand Speech Pu Benjamin Mate Chairman Kohul Nampi Dinga Tauna Le Mai Cham Reverend Tin Mang Vai Pei Artist Le Kwel Hoch Ahi Le Ichai Gyang Church Kwel Mangboy Chong Loi Henmin Lin Sarto Neisi Khong Sai Cycle Khang Lui Lom Ho Hidi Wahi Indigenous Tribal Leaders Forum ITLA Fakun Jingni Kho Kingun ki manading to kisaya mi pite henga ki thu pinale Kingun coverage bol na dia tipna tu pun kimun asaina achun Jingni Kho hi ei ho dia ni kho tu pi mail ho akun ki khanni separation from Meitei ni kho war of remembrance tui bomuna manding ahi tolanin gamsunga tui thing supplier hole distributor hon Kingun sunga mipin amho akun dangno na anei theina diule Kingun alol hin theina din akithu pinaw ngai chata hi dan nge na ahin neun chule media lama panla newspaper cable TV le media channel hon atam thei pena cover aborwa muntin achan su theina din tipna jong ahin neun hi hetol hon chun pan khom ha na hi banga lam kai ho het pi lo hi jong lew han ei ma hi theina le pan na thei che apan mun khat be la che din tip na jong ikineu na hi Lemkhong Area Protection Committee akun jingni kho Kinguna dia het sa thupun kemun aseina chun ahung lungding Saturday May ni sim thum sangni le somni lenga ni khole Meitei ten koki zo cha te zo se thachi mi dinga gal eina bol khumnaw la somni le lilhin na separation date dia Kukin Pi Southwest Ade Hills Unit 1 LAPC le Unit 2 KAPDC in Hingjang Khopi Lemkhong muna mankhom dinga program anagi sim khom to kelhanin hechini khole lhami pi atam thei pena chi khom ding dei sa na zalin anoi za thu phun ho hi mi pi te he din ahung kini na hi juiding ho cho hi le thangsunga mi koima lo chi khul chi thei lo ding hi Lemkhong Hill Town Kaithang le Langsunga Dukan zo si kha cha ding hi Langsunga thim jilna school le office zo si ki kha so kai ding hi program a pangding zo sin eima nam pon che a ki van ding hi khamna thei puma koima program hung pang thei lo ding hi May ni sim thum sang ni le som ni langa ni khole shut down hitting aphat sung 10 am up at 4 pm chen hitting hi tin Kukin Pi Southwest Ade Hills Unit 1 LAPC akun het sa thu phun chun asaina hi Sisipul Police on achi sa Lanwa TD Block Lingsi Phai Sisipul District muna numei chapang kumko beb chunga mel sita khan se na ti chu anasu se jawa thina chen achunga na to na anei mi pa chu anamando tawin hi geldo thei chu hi chi deum lo ta le ki da ta thil so jin gamsunga mi ho na saten lungjin na le lungkham lunghan nan analo to hlanin Women Police Station Sisipul muna case register anaki bolin hitol hana hichi thil so agang thei pena agency chumchuma kun khulna achil hana din nge na anomin hitol han chun khulna nei hon thil so itilam dola iti hung ki pada hi chan gea melseta thil so hamti he do hi na din lam chumchuma kun khulna ti chu CRPF ho uite chingman cha hi tol hanin mun chumchuma thu do na Victim nu akun medical evidence forensic examination mobile tower akun data le ko record ho changei hulna anachil han hitol hana senior police officer in asaina chun hulna kinei dungzuya evidence ho akun ginmo khat custody akoi ahin Charsit Women Police Station ahung ki bolwa ading hetaya na tin
hitol han chun ki gol na nei pa chu chuchi thilso to ki zom thilso ki bong khat ma ahung hlun ki tol hanin ma do an hi tan hi chun gamsung mi ho lung han na chu na saten ahung deu za jing tan he ji chun mi pin chapang bit na ding dan le mur ve sui ki kim ta om na ding victim nu chunga thutan na di om na ding le hitabong thilso ho akun chapang ho ven bin a hi na din ki loi khom na chum chum le chara activist hon ki phin na le nge na jong an neu na hi hitol han chun government langa kun hichike si gyal khona nei ta achil ha pi diu le vai ge lwa thutan na di om na din assure jong an piu vin hi igam sunga hitabong chon chat ve na le therum ta chule ngol ve na thilso om jing the hi Meeting Napoleon in Vanui mi hibong agan thei na hi mi phalo ho thil si bol ji le phatlo na ji a hipun a hin mi pha ho ima seilowa thip chana om ji o hi anati ma hi le gamsunga hi tabong thil si phatlo na apun jing na pa hi gamsunga lam kai le mi ching ho silent a hi lo le mala na ha samji a hi dem ti hi gelo theilo khat chu ahung hita na hi Indian Home Minister Amit Sain Pahargam terror attack to kisaya thina tu hozo si phuki ladinga hi ati Delhi alam piki thin su na khana Home Minister Amit Sa aholimna Jammu and Kashmir bulu na to kisay amin pha na chun chuchi thilso to kisaya mi bulu ho chunga government in ngaidam achan lo diule India gamsunga kun terrorism si asu mangdiwa hi dan thupun an bolina hi Asay ben achun terrorist koi hile mi bulu galzo aki gel aumle ahead diu chu hichi Narendra Modi government hin koi ma ki hing hoi lo ding hi nor isi han Jammu and Kashmir hi zongde hichi gamsunga kun terrorism si azunga za ki sumang ding hi tin nasata in warning an bolin hi Amit Sain asay ben achun masangje mami bulu ho chu galzo danin an ki gel daw hen Aji chu gal ki chai lo la hin khu ki chan zo si phuba ki la chi ding ki gol na nei zo sin ata tu don bun na amu chi diwa hi ati chule Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma chun hichi attack to ki sein Pakistan to gal ding hi zong le Assam mi te armed force hot akiding khom jing ding hi anati Reserve Bank of India kun ATM a sumla do to kisaya dan tha ATM mang mi pi te he dia thupun a hin nei na wachun mei nisim khat sang ni le som ni langa kun Metropolitan City ti chu mun khang to mi tam na la hon ATM hi thumvei free a man the hi ding chule non Metropolitan City hon nga vei free a man the hi ding a hin hi che kisai kalwala na man le ATM na man jena cheng som ni le thum charge ki ka ding a hitai hin balance check borna ATM ki mangjong a hop ding hin la sum deposit ki bolna wang a hop tha lo ding a hi hiji chun in sunga nu le pa he thim lo ho sei pi so na free limit ki koi kalwala mangcha lo ding le sum ki ka hung kha jong le inalung don lo diwa tu lai khan to dung zuya ATM card ki mangchil chal a hi ta ja nam mi te hello lai ho he dia thupun hin ki ne hi BJP MLA ho makai na noiza party chumsuma kun MLA somni la kharin Prime Minister Modi le Indian Home Minister Amit Shah henga Manipur gamsunga popular government sim do ahi theina dia memorandum pe lut na anane utol hanun BJP MLA Tongbram Robindro chun hichinge na ki nei hi mi pilung dei le ngai cha ra hin hitol hana chu MLA somni le kharin mi pi ngai cha le nge na dungzuya hichimala na hi ki nei hi tin thupun an nei na hi asai bena achun tu le to governor vet suina noya gamsunga chamna le mo na umna dia mala na bana mi pil hando ho lam kai na noin gamsung mo pu na umzole gamsung in chamna le mo na ki le kin na ding lam to ke seya ki khial na le khan to na lam mala na machal na umzo ding a hi ati hitol hon chun MLA phun thinghang le phai chama khunga volunteer hon meither ho akitu pi thu nei ho koma surrender abol diu vin tip na jong an nei na hi aji chu hi chi hi gamsunga ki khial na le chamna kit na dia mala na khat jong a hi ati Mizoram gamsunga kun kham theina drugs korol man anaki ma dosing to hanin Mizoram Chief Minister Pulal do ma chun gamgia kun kham theina sum kolvi ho su tang na mala na ki nei ding a hi tin ketip na anani na hi
Noris gam ke sunga kham theina to ki seina nahi phatsot pia pa anom jing a hi na bana ama government in kham theina to ki sei dodal anei jing diu a hi dan National Commission for Scheduled Tribe to ki sei meeting anei na wachun phun do na anei na hi chuchi meeting a jaw mi ho hi nga a sei na chun hi chi kham theina sum kolvei le High Level Coordination Committee a ki sim do tan hi tol hana hi chi dodal na to ki sei mala na zo si ki chi la pi ding state sung hi han international ra hi zong le mala na ki nei jing ding a hi ati Security force on gamsung gin mon lai ho khul na anachil ha pi jing mala na to ki marin Tengnopal district saivam kho operation anachil ha pi nawa kun bunker thumle mancha apo ke thei IED gate jaunan local man hand grenade gate electric detonator somni langa le mi chang kap theina lai phachum pi jong anamu do na hi hitol hon chun city police in Fawis hon RPF a hi lo le PLA kun active kede thum jaunan akiloi piu mi khat MG Avenue a police hon sum chule thildang dang to anamat thau na hi alangkhan in security force on phaicham sunga operation ban nei cha anachil ha pinau to ke marin thingnoi jaunan mi segi munchum chuma kun anaman do ki ro na hi Thobala kun heirok patria sinthang amba konsa mangan kitipa chu mi pi ki phinna thil phalo bol to ki sei ke chum Thobar SP office buluna Thobar DC office buluna chule adang danga mi pi ki phinna kun thil si bol to ki sein manin anomin chule UPP ke akun active gather chinga kham priyo barta meitele KCP MF ala kun active member Naurim punsiba meitei jong pistol to Thobala kun manana hin chule Thobara kun NIA infara case nei LAHKHOM Rohit Singh le infara kun khamtheina ki ve kayenbam Kennedy Singh le Keisam Sarit Singh yang chu Tata Troga kun ganja hidia ginmo polythene wama ki chun packet somni le gu agi dan 274.8 kg to anamat do thawn hi chule Kangpokpi district Lungpho le Mauhing chule LAHKHOM kun security force on mancha chum hizat pi hi anamando kiruna hi tin THUSOH ki muchun asai na hi nam sunga nu le paten cha te her sa ding le khangdong a hi lo le phone mangcha hon thilso de umlowa kun ki ven na dia ikisei pi no mu chu a hi le hitabong thilso ti chu phone charging bol puma mi to ki ho a hi lo le game ki chip a hi lo le data hona phone a ki chip jinga ku phone po ke the a hi da gam chum chuma kun video a inmo jingo ban jamin tu hin igam sunga jong hitabong thilso chu om tan hi cha ki tong khapa hi meile a hi ama hin phone charging bor puma game a ki chip na kun a phone hung po ke kha hi hiji chun hitabong thilso de umlo hi eima insung le isu pichunga alhun lo te na dingin hitabong phone charging bor pe na phone tham net hon chule game ki chip mi to phone a ki hotio hi a hi thei chana bol loading chu thilpha a hi ti jong chu ngailu nam mi te ho hi nga head sa na letip na ka hin nei na hi vi tu ni khwa dia THUSOH LAHKHOM chum KUKI times a kun in phun do theu hi chan chu hitan ti